ahofama omanya ede amaye utunsa from brebia na omugina ho ebehwama bibia koso papa for feedback enu akoda na wodi abaya na wodi Louisa then akosi countdown papa Louisa enra yede no ma asokwa aprosifo na yewura DC Inspector Frank Okai Achampon awo asokwa dofsu wono ana asam no woni nsem na bra mo so ni mo no na mo kan ya ne se anka amrama kwan se yede no atumu na nso esanse okuta abaduma kitikiti no wo mo ma no akonya kakra bi se yamani be na won kofie enne na ekokot enne omra na omo fa asam no enko court enunti nania enu aso enu kokosi ye enu no obapa yegusua watwene mu yatiefo pa momra yen wani esade yesayemu a yesem ho moa 24th December 2024 sebeya yema amenu makurafo yebetimi ahwe won na afei yetumi ne wo nyina akodi bronya kama ne santi ye hyen kwala ntade kwada mpaboa sika emo anwa biscuit ani ano ne awodo eno na yesese adofonom se wonso wo mo bi sare ba boa ya hwewanim ne santi sa ebia na woni ye mutwea numbers me na omedi to dwai tie na faso na be so ya sene ne edi kan ye 0598 980233 0598 980233 edi ababa no aye Auntie Naa Foundation anase phone number way 0248 017517 0248 Ghana mai yedi asam de biabo obi benyawa na fi yade amoma nkama sam ene yade eno ti ana Amadi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya asisiale diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina nanti abre enso entimi nko ye betu stroke na say e ma deku ama onya wahoto wa opese ye massage ye miamia wo twetwe ma onya wahoto akuponchai ebi wa Amadi Alternative Health Center wakoma yade na tetewo adwa yene wa mama adwa yene wa so brand to mabako nyame nhira no madam AC awa tonsu market ai wano so last week wano so abre 600 na osini wa antini dinti na mama ye ka wo so wa chade no yensa ekaye Mr. Isaac Obin awa Accra wano so abre 1000 cedis ana Priscilla Sewa Bonsu awa New York Bronx wonso wa chade no abeka yensa afei abrafi Juliet yenu aba abrafi Juliet wonso abre toffee any biscuits say famani nuanom nkuma no sana na cha ana ninia abrafi so of France wamo so yewura mu ya ana omo so abre 500 Ghana cedis yakasa afo nyina bom kase osuru nyame shira wo nyina mayeda amen. Fasten your seat belt. Meow belt in the mama me judge. Me do by 5 years, yeah, cause so. Now by force London bar, where mood name. Me do for me do, I can knock a crabby. Yabetu yaba. Kebi mommy, kebi a memo na me no. Yet me sorry. Now ya for your tad, ye be a sanya koy in you maso. See a near sumbia, ye near Juma. Ye near sumbia, yen to me not ye koya na ye so yen na. Timi samo mama ye hwe husu ye nya betre abato ne ekoto yese fa koko motiko koko tim so ne wa wo pe enye oseso de wa wo pe utu wa benye free ho Blessu sa party A, party B, enya ya. Nye dia seda menyame na ya kosora etumi enya hode asomdwe asom ye man Ghana. Meda se se obese no so e dia aka na wo chepe mi no. Ye Ghana we kopos.
jo me koko moti me mu memory kura sa na adru so for ya shere te koto aba for me ya je me sorry ya koto ai mubu mori wate kwa no atim da bi umane atenten so ase utim ana more na jiafa ana ubu anu abuni ye no abuni ye na ati from na no so ko hono so a ebeduro so ai do ma me da say Doris what is saying Ashonya me adome Doris wo krom me wo krom na me manim gakre me hwe wadim o ko hwe apostle hey Doris wo krom me wo krom ai man pa chewe de boko Pastor Efrem Doris me me kunu ya wale wosirim na eba ha nti ye bedru ye na me sua adwuma wosirim na obefa me nti me papa ka se oba wonsa ama metoa adwuma ne so nti ye ba ye en me anche na me benyem ye na me wo akulai na ba se me wuwi a me nsa nkoto adwuma so nti me tonso akra sa na ayi me nya 4 million na ono to pay 4 million na de so a me de ko sua adwuma me de ko adwuma na asa ho kire na me ma akura ne ko me papa o wosirim dem akura ne ko ye no o finifie fo so lo mo so me kwa akwaji akura no nti akura ne ko yale wosirim e ma me fle ya nyumle kan chense akura ne ho mfa no nti ade hia no pa no na Saturday me so me ko ya ade yi satam na me ni fu na me fa me kunu fu ade fle no nti me fle ma me ka se akura no mo de na kwato hospital e na me ka chiro nti me ka jo se anya eni kwan se nka me papa mu anka anchire no na omo fiti a omo de akura no kwato hospital sa nka wo se omo fle ne ka chire na ansa na me papa se ade na ye na adwo nti omo ntimi twen ma akura ne wu ewom se akura ne ye obabae ye nyina ye ba nti akura ne ka bae no wo se wo ntua na ya 3.5 wo se wo ntua me na papa ye pese ye bunu and I'm see you and I'm pes ka send man papa na papa mo de hwa akura no nti ahwa na ye ko osem ti mi ko osem na mi ko fle ni fiefo e kan kire o se de me de ena me ka se nti o mo de hye no nti ye ba kuma nti onsanum onya yi oye adwuma de oye ade pamba onye ska na o de akono musa ayina ne wafa bie hotel ona na oye security wo onum sezi awokọ na wakono musa na wada ho nti sezi apane so ayi na di ena ne fiefo ne ka se ai obi de kurama na waba be ka se akura na chia be mu jindi se akura no apai nti omo je se me na me de omo de hia ko e ma anye ni ye bia wawu na me be ka asa nti asem nya ne se nti na ba be et na e do prapra mu nipa ne se wo je ne dan ena me ka chilo se a wo ye me ne akura ne dan o se oni ska bia de ma e de ko han dan me so me hwa me ntimi fa akura ne ko dan abontene ena me ko pe bo se na me de ko han dan ntimi han dan wi anaju na me yi me niama no ena o flame phone so se me we na me se ena me ka se adent na obi sam sa ena o ka se me nim na me de akura ne ko da ba bia wo hye wan kumi no fa me busuanfo da ase Doris ne o ka bebrebe nyina me nte wase me bam wafa okunachi Pastor dear bad Debbie Pastor mafa wafa okunachi Pastor mafa wafa okunachi Pastor mafa Hwemeni ade na atam pacha wafa ko apostle Pastor mafa hwememi na me busaw Pastor you be ma ye ho ade srem so wafa okunachi ade na ye Pastor wafa okunachi na wanka akire na won ne kwada obewu na wanhu obedai obabadam yo na unim anasa mamre na unim Pastor na menim dinti na wafa okunachi Pastor me de na me ka kire ne se mintimi awale ni biom na wontumi aware ni biom a koni mu ye chechire aware o ana onim se ye chechire no hey wase chechire no mame mu chechire aware ti ya chechire aware wo sem na se wontumi a wakosa ne ho Pastor de ti adenti na koma be mafa ho Pastor na me o mama scan aduane Doris ti wonhia be me na wonidi mugu ye no ase wonhia be me ti wonidi
ti o ma scam to aduane ni ti o so ko boy dwama ko ma bem foforo fa o ti o be fa wa se ena mi kunu ama mi scam to aduane ni ti fa me na ma mi scam to aduane ni pa so no hwe akola ni ti eduru Saturday ni Sunday na me sua adwuma ti eduru Saturday ni Sunday na makoye wo ya ade yi me kwa adwuma ndi me kwa ba na me ne akola no ye dididi asa nsu unsa na unwi apostle unsa unwi apostle wasi apostle e di man kan hwe wani mu amemudua no me nya fa hodie eni oje me nya fa hodie ni oje ekomu unti obi mefa ho say no de mama Doris Chamani would have many face super. I shall not baby done any panacea or Mimusa baby, I may say, come duty. Bama found almost saying, Sika saying, Sika say on the ball. But I shall know, Mammy, 50 cities. 50 cities a day. Tell you what, Chanche. Yari Kyo, Yamima Yari Ching. Hey, Doris, Yari Ching. What better say? Musu Chimo. There be a normal 50 cities. Near what Chanche? What for bread do say? Pacha imprenu 5 2 Pacha 5 or 2 Pacha into 100 Ghana and then no chi no sama uskabi Pacha no chi a me 12 me kunu chan e ho na mene ani na ta so de mene ne kwada ya enso mu na Doris be send them na yemko hey minim to akama tu so mu na ma opa ti ewen Bema na ofa onim so yo bire. Pacha man kan chile no. Denti no wan kan chile no. Oso de asie no. Pacha. Adenti na odi sie no. Pacha se me ga o ma miska ngo handan. Ti udu wa yase na hin hide. Agabakacha. Wa yase ready ankopo. Doris, wa yase na de ko hide. Ani e ba bre o. Why ask na de ko hide? What who catch am so waria? O mauska e hide. Ti be man de onim so wanya mpna bia o fa no se so bi yire e no akọ so na wo ho ache wo ba na from. No, I hear. Doris, ma men. Adena wo disi. Pacha na me dem ma di kan chensa wale ni me ntimi bi Enna wontumi mu guso a mu twetwam yenko twetwamu yenko sane na wo mamre mu se wo fa na chi a wo bewu ana sa wo bebo dam ono akora bi baba do so se wonko sane nwie ya o se be ma fofo kwa machia no me nka no kora nche se mi okru sika kakra edan kakra enije kakra nti Bama ko fa ko nim se wo yobire e na wo fa wo Pacha e mamre ne se wo fa oku na chi a na wo sa ko ma wo fa obi mu a na ko ma ne fa obi ma wo be bodam ba wo mpe na onye be ma foforo wale na e de ne niam na man da ti wo ko buru mu ansa na de niam unu wo okuru da mo no fa wo se bama na bodia o ene dia no ko me na ne se ne wonya foforo nti wo fa okuru niam nkoma no Doris, okura bowudua edia dodo sen miensa edia dodo sen Pacha miensa unya ne dia nko abodua Doris unya ne dia nko abodua wabodua so sen ba kuno me yi niama no ka se me minim na me de akora ne kode baabi a bohye wa nkumi no mfa me gusanfo da ase ena ba kuno me kwatena ho na oba afi oba ka kire me se me minim na me fa na chi biema Antoine ma yunkumi no mfa me gusanfo da ase nti na san ye mate se woni oba neti enso wo so de bia oflese oba san de akora ne ska enso won san de bia nti da akoro me so le na 15 cities e wo me phone so won na san e na me fle ni bisa na se nti 15 cities na o san mam no o se me mfa nya den e ka 15 cities na ka me dore so me wo bi
nti ho na okanya se omo se me so la me nkwa adwuma be ma fie na me na pse won bla boko no bebusa me so la machine o ya de ye na me de akura na ko school ye kwa fa akura ne ba akura ne school ntua bibia onye o ka se fa akura ne kwa aban na me ka se akura ne osa akura keto we won dimi nkwa aban nti me na me ye o ya de kakra e de hwe akura no akura so ye se o se me akura ne wu a me na o mo ma so nti o mo je o mo ba Diano wadani ana onane. Pacho na say na ofre kan say Wadani ana onane. Pacho no say wadane na am say wabo eduantie ye man kan ho e den na wo nkwa dane. Into so. What ka chance wafa na chi? Pacho me fa na chi no. What ka chance say wafa na chi? Pacho me ka chile no. Okay. Solomon also chiano. Solomon Pacho, good afternoon. Mom is so serious. Pacho me chao. Ma. Hello. Pacho Diana wa born intimate Auntie Naa say Mr. Obedani Diana. Ma. Solomon. What to say? Good afternoon. Yeah, madam. Who you need? I'm hearing ma. What Jano? Now, what about the prison? And then there is the Jua. Market. It's a make one, but Papa can say, maybe about it, Baha, or Bano, no, said more. You need to obey the Juna of our talent, Maswa. When you come here, I bet it. It is never do now about letting out of the army. To get your father because of what time then over 5 minutes. To be a crackana. You can't say, if you had money, a power of what on you, with a 5 months. And that's a dollar. If you have my son, would go through, or my machine in Bra. Now, we do quite money. About the can say, I told my senior man. Okay, hold on, okay. What did ya? Who may not to machine, no meko, no to machine amount. Who I come back to machine. All that I can catch me the same million, now I have a plan. Just 3 years. Because of argument, we say, Admon that thing. Name me a security man. I will get us be. The corner and the banner of two be. It is too fair. Let me give you money to money. About quite Vienna, 3 months now. I can say, machine was in you. Or present me for machine, or present for machine in Braha. The machine will be Magina say, now it's okay. Magina said, yeah, when you hear from machine consume or a book of Zinco, not here at the man. The machine will get yourself for some machine player at the pump. At Pasquatches, I do you know so. I didn't win our corner. I had 2 things involved. You have to be careful in action. From Monday to Friday, we do a new, but now my do a next walk. More than I do next one, more to know before. It's a war or such a woman, such a can say. We had a machine in the room of the Rebami. I the second I report to Mr. George. I want I don't tell my deals, or one who gets open them my account, the look of them and the 2 years. Papa give me 8 million. I'm at the 50 series. But I never know to talk out. You can't knock against me, bomb, the Numisha. Mr. Doris, I only take a second chair. I don't know what I want. And I do not want dead occasion to what I knew, Mr. Doris. I don't know what the way to get yourself a quack. That's because I say about black and do quack. It's a chicken that I'm sick of war. This is the reason you know. All the make a case and say, I don't know what you're making a fire. And we may be a Muslim or go having my Muslim. But the joy, no one in the Muslim for money coming like you know. The policy or say what will be a come home. On the joy, catch him say, I don't know. You cannot say, you know what you got to Solomon. Ma, what do you it is Obano, or don't you hear? I could have been my change. Doris Simika Sacho. Doris Simika Sacho, oh, Conwa, also call my own Conena. Me call my mother, and you can say my mother.
The whole of the catcher said, maybe a sort of boy, now we are in time. What is the chair or smell for me? Catches or catcher me fear for her, or came with you. But we never be on a different job. I started the university. Okay, said, maybe I work you. Over whom we could have not. Over there, and a bag now give one of the bag of your him. The feeling you have on top of Hamania. The question, only corruption can mean better sister than you could do it. Would be an occasion of double set. Oh, Johnny, open me. Let me tell you what mean Gano. The university that on all the stuff from Abba, I just want Abba. We felt because the very hope I am a man who got you tell me who that you will be done. Then my Obama was to tell a video. Let's hear. Let's not say yes, I'll catch me. Solomon, Beba, if you want your phone, Solomon, what you mean, the Santa, so let me Solo, what the phone, now we get the opera, then can go be a killer. Solo, I want to work in I then I will what up. Solo to Wasi. Now one else who some new body. What does it? Some new body. Said the other Yamudia. Who body? Huh? And one friend so I would do a best idea Bundia. Solomon. Nah. So I would do a send our Frabodia. What do you see? What is that? So, and so Diana boy, no. And so I would do a saying and now the Abodia. I agree. There ain't it. Yeah, a 2 woman soon. I don't it's about to walk. It's a dear him. What's it? It's some dear no a dear him. I don't have our Okobakina and your friend is saying, your friend is saying, yes, we fear me here. I know the own person back and I had the end the all watching all bother 10. If you had the your friends, I need Kukola. You. What are you? Solomon, ma, we didn't saw your bonny were forward. Yes. Tia bending. I say, whoa, you're in a castle. Catch it no castle so you're unchained. Obana say why you're bonny. What forward, tia bending. Did you only a member? It's all play man. Now, send now, wouldn't some member or I didn't know about you. Or they are the only. And I'm saying to you then now, Sabodia. I look at him, sir. Ma, me won't see to you. Me and Chickadee. They won't again, Sito. Yeah, me won't to you. Solomon. I was doing the motivation. Doris, Yabote. Solomon also won't to you. Who won't appear to you? Yes. Who does open? I mean, Catch a Doris. Okay, maybe Doris. Catch her no. Solomon, catch her no. Catch her so that's open. Near 114 now that's open. Solomon. Mama na humani mami. Solomon. Doris, what in your ukun kind? Wase boni a waye unyina na waye no nyina oda sopel. Amen me pero. Asa kache no wa homa ne teko kache no. Amen pero. Boni di na kache no. Doris me pero. Me da so do. Era je so di enko. Mate. What no kra wo fom? Mate. What is say? Now who shoot ya cheme? What is say? Doris here pentable. Men they mean to me beam. Tika chene. Solomon mean to me beam. Ti bien na to me beam. Okay. Me na okono sa. Dada de nyanya pito ya na nenete. Chense wo bronsan dwom me da mean to me. Okono say chense wo bronsan jem. Na wo bronsan jem oni ho.
Doris unim brosam jem. Ma'am, me ni mobile mate se omo se Jana wo nti. What is say Jana wo brosam jem? Chobo sa niam ba na oye te se wo brosam jem. Ono mo sa asema enya ntokwa na waya amana dane ntokwa ntem didie wadidi matama mame suma di ne de nti mame ka se onko na wone ma mame kwada no de bi na mame bi ni ne boy eko e wo sika ho e na o ka se ono de ono on fa sika ma oba endi nti ya na me ka se ha se mi wa hu mi se mi ejimi ni nti de wa fa sika ma ne yire a wadi a one ne ko wo se wo de on fa sika on ma oba endi nti wo sola o ma miska nti utimi jina mani me fle o ma me se o be send niska o be send ni ma miska bia o jina mani ka je ni ma me se o be send niska abla me so kom de me anka se ma o ma miska ba we ma o ma miska ma me ka kra na o so ma o ma me bi enso de bia o be send na se men jina mani me fle o ma me anka je ni se o be send niska na ma hu se bia uni bi e na wo ma me nti wo bi na o ma me bi de na me de o ma me a ade nti na wo be ba be da me chen nti na ya na me ka se ene ya akoda o ma me chen to hu to bi Solomon de so to ndo pe o keme aso o to no wa to atiaka upio to no wa to atiaka ti o se de se mama na me de me ntimi biem se se wa ya ma me ne busuafo nyina aya aka o didi mata mimi ya shawoni sirem so wale na ofa okunu acha uko obi akwa mu obi uko okunu fie na okodidi a obetimi awu ba me ne bedru ha nche bia na oka adwaman asema me saa nti me so me ko fie a me ko mu fie ho ekoda edidi enu mu so ye bibia enso hwe nyame enso me ba o se me mafa na chi me ma ya yi na to wafa na chi Sata na me nya fa na chi cheso on na katu trim na try Doris o katu trim na said ya unya iko so aye ne no makoye ya obo ma ho en be ba ma na ni ebo papa ma ho na emrem mo bo ne ma ho sa bo ne ama ne ho ama na nya no de ati we Doris ma me na me ko sirem se omo sesi asem na ya santina omo ka jem se me nko fa sa be ma ne bla e na afi de omo se mi mbu ade na se wontumi nkofa ukunu eti na yekoda ne asebe ma ne ma odidi besi be ma na kra me gusu wusu na homa no watwa twa kire ne se wonya obi yire e wo se be ma no ohunu koso ndo onim se wonya ademu na wo senso se wo obi ade a wato eti aka tie wo se be ma ne ba sana mama mre ne tie nya wo na wo se mama mre mame aya buta se atamsi no atamsi wa fe minia ye diba ti wa fe no buta ta kwa no atamsi no wa fe minia ka je se wa fa mati ye diba ti ma fle no ale te wa fe no na se ma fa mi kuna ajina wona wa se me ka chilo ti afata we ma mi ka je se ta dore o ti o wana ko na ko mu a aye atata me ka me ka pa ta mi kire ye mamram ye dima ti wana waro nti wo fa ma je so fe mi ka kire se ko ma fa wo ni ra chi amaya aboni onu ko na bataso onu wo fre no wo ka so kire no ka afa we duwa me ni asa na ka biu de onu na be ka asa no na so na ye ma be Doris na Solomon no kwese usori awon maniska na wa fa telephone na wo fra wo mame hello mame ene me send you scan na wo ide no so te ona kom de na me se wo me ka na bodua no openi ya me mo kan ni ma ba o fa be na o wo mo se horo o mo bra ho me mi akwa me hwe no ene ma wo so da homa no na homa na dum o se ye bona mane ewura ne se be ma ni nim se okunu ti o se ye bo be ma na mane na mamre bia wo ho bia na obefam pepepe Doris untumi escape obefam pepepe mo mamre ma me mpene de amene mamle bia nkoye nti ubewu Biane since oh
Dialysis o. Mami na ekoya mamle nche se ye be sant na bi me so awale we de me ka se ma. Na on fa free say mo mra na o meto machine fa nto adwuma na beka wait e. Oto no so ato atiaka. Mami na wa fani machine. Me se wato atiaka. Anu kuranga sa manhia awie. Na uba kuma say this say. Maja adwuma. Uba kuma say this say. Be 4 years ni. Umpebium. Mami na men. Se umpebium a unim kwan a wo se wo fa so. De ama wo ho amfi ne se ka umpebium no. Okobo umpenimfo amane se bia asetena be ma ne ne utini ntumi nko. Na okobo adwama ne nyen ka se me mpebium ntipa bo adwama me mpebium. Wato wetu aka. Be se ode ko unim ne bo. Mami na fa bensia. No de na ko pito. Nanje. Ejan, nene jan say. So for anka feedback. Akwa for so anka feedback. So feedback. What you 50,000 na ka so ka sa feedback na mame. Wanka. Mame. Eja Solomon. Nyame adu mo kira woni bibi. Me ba tepi. Ye ne kan say. After all the course, you can be done, but me say me be man on home say. Auntie Naa. Nyamia do what? Tie me. Solomon. Na. Dia no obedane jitum ye modua. Jedia sam debia bo obi benyawa na fi yade amman kama sam ene yade eno ti ana amadi alternative health center yadi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya agigele diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina na ntiabre enso ntimi nko ye betu stroke na se e ma deku amonya wa hoto wa opase massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponchai ebi wa amadi alternative health center wakoma yade na tetewo honam yade na edunya say madedia typhoid yade bi fruit trisukope munase enya no nko sey ni yade ana enam yade na etetewo o depua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ne aye baba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and Pokia say rock it down 0502 450975 and Natakra de Kokompe 0249 332624. Gana mai jedia sam debia bo obi benyawa na fi yade amman kama sam ene yade eno ti ana amadi alternative health center yadi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya agigele diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina na ntiabre enso ntimi nko ye betu stroke na se e ma deku amonya wa hoto wa opase massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponchai ebi wa amadi alternative health center wakoma yade na tetewo honam yade na edunya say madedia typhoid yade fruit trisukope munase de enya no nko sey ni yade ana enam yade na etetewo o depua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ne aye baba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and Pokia say rock it down 0502 450975 and Natakra de Kokompe 0249 332624. Gana mai jedia sam debia bo obi benyawa na fi yade amman kama sam ene yade eno ti ana amadi alternative health center yadi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya agigele diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina na ntiabre enso ntimi nko ye betu stroke na se e ma deku amonya wa hoto wa opase massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponchai ebi wa amadi alternative health center wakoma yade na tetewo honam yade na edunya say madedia typhoid yade fruit trisukope munase
ase de enya no nko o se ye ne yade ana enam yade na etete wo o depua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ne aye baba ba hyew Amedi Alternative Health Center ye wo Forukrom traffic light na so no mo a Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and cry pokia say rock it down 050 ya me mount also into the member baby omoton nkawa no ejaba ho se ma bere ekom 2 cd no de amame 15 cds asema me kenya benasi menya na hwe me o kenya so dwomomutie ade fa dwom ho nyina di ano me de frɛ me yo ba pa fi so hye time ma me se 3 pa ho a wonidi banku obedi a mpepi eso pewiriwiri satam so me brade nyama banti ne muye adwuma na me ye no doctor mami jaija hoko nti mbehye mpaboa na me bla ye se na mono no so na be ma me ne ti oni mi jaye nsem bibiri nti o ma kom ne me nti sa ho kire pa de da bia na enye ska dididi satam so wo so loto na wo weke na wo ye adwuma garden city usika ne editua o eye 5 million nti wo betete no na sesasa me na me to semina me no wetina me hwe wafe ansa na awrade ye wadom da ane ma tuto yi afi de woko abrekumba ya wo so sase menya uraba enti peticha ni nam se na tamani ati no no ye krache wo asimu ma wunye uraba no ye krache me ma nso nkakra ane no why kafra obanyina ye kuta ni mu to so usase nesesase wunye uraba osimenya uraba enti kono na mekobo sister na me ma me kwakura no di me jano na mekobo na me no se ya wasafo ba foforo satam na re control fo so aba umutuye enti me ne kasa so na mka kire ne se me ne wa utu kwasa nso no oba na kwa utu enti se ho chambe da na nya kese na baya no kura no kwadamfo ane ni wakilotu ne mpana no wo bia nim wo bia nim na me ko kan ya wo to me ho na bra bi se na wo ba wo de wachi na atum hu se no firifi ti e bo 12 no bai o bai no mattress e da so no me dia bi se dan ya na metimu no o penny bi fie me high 14 million pounds 40 cedis na me ne tena dan ni mu fie mi ensa ansa no nu me etu akwase ho akwakotena ibeyi mi ne matugui na okono no ma mi 16 million se yemfa 6 million ni dina me mfa 10 million ha dan nti okoye ne me menda ne ibeyi mi ne matugu abontin o kenya ase na chese ya bayi wa bia na me ne eda gifti wa wotema otema asima no sende me 10 million e de soso ena che selfie ura ande mami se me pede aka mesusu matena dan ni mama naso ma sa ye menya djuma bi ye na me se etua ayika se dan naso me frɛ ne se dan naso kura wasi woni bi hina me ko me sa me yale e ka ma bo 50 million me blase o ma ye bi ampanso se me ma me mene so aya kakraka tintatintin ni koko nu so awu se me ma me abre me ma me so ka kire me se be ma wodi sika ma ne so mfanto ho nu adidi onye be ma papa enti ma me ne ntina kura na me ka se me nya 35 years mi nyini eni mi no se Muhammad bi na no ka kire me se ni nyankopon betua me kana me de yale ni be kowu na me se onye me nyame bra ma bre kanya se manyina ni ma bra bo emu mpenyufo ni mu mere ayi mabawa obiti me bawo se ya woto ye da na nko Auntie Naa me se nyankopon be sa kire no ne komede me frɛ no
no the 2 million 1 month nkola ni ko school we 15 we kora 7 ye no ono ne de no nti wo 5 no kwa de we yi o mafiri omo de omo ye mpanyifo papa hwe omo na miensa no so papa nkonti me ma me ate miensa no omo no mo neti nti mi yale ya mi ko ye me ma mi yisi wo hwe sa nkola we asa hwe me enti se me ma mi hwe di no se ya wa ha mi obi okuta uziga wo ye we djuma mi ka tire wo si ye didi mo di we kura na se na me ma mi ye na mba panyine de me ba enti do to su mi na USS ma be pa djuma wo Kenya ase na o ma mi skaze se insurance na ye akorofo yi no mo ba di me no me nko ye foforo na me ya me di akọ hospital enti mi duru krom no mi se picture si che mu se me ba se na mo ne ngaza ma me za ma ye ne boni bomba nche mi lonje mi na mi mangi tu ani di mi ma me so yo mu fi o mo bani cha o mi mo ba o me mi munya me ma ku kitu ani susu adodo Mr. No, I know what him. Mohammed, can you now the yearning now or so on uniform? Free send out to me, Coba. Who could any sick or Yanajuma? Mammy, sorry, guess more sorry. No one meant on to me, Ponant, and nothing in that time. Awadene wo fom na rese wa kegum wan ti onyo mobo se wo so ko hospital se wo so ko no madro se doctor ne metu dro so wo se janu kwada nkete depending on mo 6 years but ne wo so say che na wo bo shuam wo ti baby bo shuam ti won kai kura se mami bra na woni bi no bo enti we fi se mami odo hyese ni da mo no oje wo enti we fi se ni mami kura ka chen se won wa so be se odo nti wa na woko we fi sabri onyawo empu penu biom kura arechiche ye fo no nipa ho amani ma wo ti say walk hospital medical crato so kore doctor kwaji wedro na wo kokko nkwada no kore yi hwe mo ma me anim na wo musu adan bucket grass over kasa yes so pani papa yes ma nan kasa o pani papa cho mo van akora nto so asem na rewo mami fa na wo dan no rent ewu mo Kenya se fiura no me nuru okra wosu hia mo fi obi adentia simintu na ne ba firi akonti mu ba timi a untumi ntia nti unya rent ne mana onyo osi wo hia mi sika bi na ne ba je se wo be call mama ho de bi mi ma tu be den me ho na me pese meti Kenya se hoda na pese otina ti se ho din ni ho be me so adom ni oba foforo na etwi so ti unkwa ni nkwada 6 and 4 years no minima rehu ankwada n befem se untumi nsori kra nyare omo aminim se untumi nsori nu aduane mpo aminim unsu nkwada no so besu Uwe hu ankwada no so rebe ho ye ma na mema oba ni na ye panyi se wose makoka se onu oba bi oba no papa bu e mantem ho a oni ne eti nti se makoka se oba no eye ne mpana dia ene ne nkola ni mienu no so enye ne ma na nyankopon bo soro ni asase di makuma mu se anwo chire mu mientum wo ganya zina mu se mimi yoko fini na za mbebla mi ya mulima mi mbebla obi ami ya le obi kura message mi se o yare nyina wo di tonso no di tonso mi donso na majika te mu ya mi ya an konso ni mabede radio mo
Jo, boni biya. We send a bad issue. Gas of banana and town now. Never beat him, young Corano. And Mammy, young Corano. Is he love was even crazy girl? Bye. Onyame Maubo, Mammy Cramenumato. Adia yes, so we are say Onyame on fire hunche no ni are free and so. Yare ya want to mukwaduma. Ya gas close me who gas in so that. Jeda ma fani sikedi ene ni bredia na okote wa obi awia gas before na woni madia wa ene wosu wa yi ne kikisu ateche wa wosu na che say ayedin kwara ni susu omu mami isu mami unim bibi de bebua kese ne sa wo be call mami ho unim de ntia anya hwekura bre watimi soja no ema waduane kakra dia na wo ko hospital a ebebua ne ebeja wo nko a Kenya se ne nkwara yi ambo na wusu ne dem de wusu a minim de nkwara no be little girl your friends your friends Mama Hilzeba there na ka ho Hilzeba there na ka odi no Hilzeba kamanim ade o tofe na ira o tofe na ira papa fan mic ma Hilzeba o tofe na ira wan go school ade bi wa no kasa mama miniska ntino wan go school na go school Hilzeba na go school Kenya si abrem Kenya si school now na ko Hilzeba teacher dey say madam and I say madam Hilzeba your friend that say Mama munyo upakwe hudi Hilzeba your friend that say we are finidi bisa mama no me baba didn't your friend Dajo Hilzeba sabu sa mama I see a friend Dajo Uba so come be Dajo catch and Hilzeba meet you da wasu wani shaya ana sani rika baraya Hilzeba mantidi okai no asa usu kaha meso kalipo ni wo mensu Hilzeba kacha Dajo kasa da mepa ocho Hilzeba meet you Hilzeba meet you na wasu wani shaya ni kabla ni goye Peso ko school uja class eh ya KG2 Hilzeba dia na peso ye beze mi ade peso usia de obe lawyer na doctor ananes nurse team eseme from amenes ope we Yesu Adam funtimensu meso ye de yes ade manti we Yesu Adam funtimensu Hilzeba meso ye de yes Adam funtimensu wadam fu ye kesie bi ye friend Yesu mo fra down for no what okay uni aketwa your friend say adum oh sorry what did he ani who did he benku one of them mi sister oh maybe Fred that amount what what do the phone who do you doing Mohammed one mama phone The number you're calling is busy. Please try again later. The number you're calling is busy. Please try again later.
Meraho, yes, I down for Mamma Meraho. Hilziba, Pepperoni. Mammy, Omuja is good, this say. Me pacho, Mama, quine on that, me call me man. Tim fancy a common nina or manco, Bepum Sabri. A day. Me pacho, Sicano de Banusa. And I make a catcher and was me friend the catcher or see you be no. Na mammy, dear messer, what day. Me, mammy, who mean to me cotton. It's Francis, sir. Me bapan, you know, but me show home. Nama mean to maintain a hana me do. Sir, didn't know what's over call my home. Oh, here's a bamusu, sir. Ma, a one. Send me yellow cram in my yaka, the abacontas at the hospital. Obakuma so was a review, what cock of anoche. Me young a youth by baby, and I'm a one. A friend is in. Omona, mammy, lab by you send me found co. Uncle Coy and I'm in family if you be 2 weeks. No one's answering me. Your one, Mamma, me none is. I shall run uncle. If I chose, sorry, I'm your could be me jay. Be new. A be new. I don't know jay. I tell me jay. I didn't. Na me share said ye. Meaning war a sorry nimuna. Sa kwan no de me fast na to sinti na eye me di ya wo makomum kakra. Okay, mensaka me amemrenim for lawyer William Kusi Dominion Chambers ono na ebie o donation no answer me phone ring hello my lord I say me obi se me first ka bi ma ho ti lawyer na ebia no se wasem no aka nkrofo akoma ti obi de sika ma no se yemfa ma ho ya mi shiran yari ato no me friend sika yare sika yare uhia dialysis eno koda so kra mpo a enafom answer na enye transplant kwa so mawo enafom na sisi a kwatibi owo mu ikura no obede no aye adwuma no ahwe nkware wetie so na me si o me paniche ho se mafom o shpede na ni yeso mi die makoma mu die mi ni se te se me nsem infum no nanka obi ade ma ba ejaba ho abebusa bring 35 million na me se mimi ya yomfo ba sensika ya yeseni unya bisoso etimi pere half plot ntinka ya ne sama me ya 2 million de kra me nuanu me ma me nuam me ebito ya de 1.5 ye hia ne se hye na abedu no kra ma wukum me so me no woti ho ya me mfa wo 50 Ghana de kra for sentence every timi sra no anya za no si de bi ma pere come ade me dodo lawyer William Kusia Oda Dominion Chambers ano lawyer mpacho number no medi to drama 0598 980 233 0598 980 233 Auntie Naa Foundation and I say 024 8017 517 024 8017 517 024 8017 517 Hilzibenti and ya baya Hilziba mamines wabesra yen oso peso ko school yen so de yesi abofra bia opeso sua de no ya beboa no ti yegusu e wo so senke ebenya bema no ne na kasa na homa no kra no enko ne enya no ekwa no a drop yen oda esana ato adapa yeti for yen kra ye donation yen no yen hu ye ho no
nanso obi besaw na ohia nchemu brohu ade titru kran so wosan yare na hoɔden ni hɔ na ɔkɔ a wontumi mane aka kyerɛ sɛ ne ye frɛ wo kunu no ye nya no nti woni nyame nkɔ a ya nkyerɛ ye nyame so mpa ti ye so ne de kakra bi awia na ebɔ so tonso fo mo dene ye hu ye ho ano busumi akatua odi kra nu half na asa nyanso yetim loyalty nti yetie for loyalty ana adwobu sa me ko sabi was wo de hu pesga mse adwobe na loyalty nti loyalty yes kan so yedin so mu donti yetim sa so na nim se wo so senia obra na chima kono so de enso di danso yeso ne ye de kakra bi e be ya ma Hilziba ni ne mede Hilziba as a chance say me papa na de to no nti uni mase me pacho de bo so hwe bible mu no de to no to hwe bible mu pa nti ordinator ne ma me Hilziba kramadua yo na ke to so de to wan ordinator yesofo ta no eja sore no eja ise wo no nsa bo ye mase nti e na so eja Tibison, mo pesa mo call mo ano lawyer William Kusiwia me say lawyer ya ma me to din from ma yenya ye so ne de kakra bi de be ma mi na fe on ko hospital na sha se no kakra bi Promotion Star Health Clinic 450975 and Takrade Kokompe 0249 332624. Gana mai yedi asam de biabo obi benya wa na fi yade amman kama sam ene yade no ti ana amadi alternative health center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and liver ehun atechema o hypertension ana edunya ajijele diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina nanti abre enso ntimi nko ye betu stroke na say e de ma deku amonya wa hoto wa opase ye massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa amadi alternative health center wakoma yade na tetewo wonam yade na edunya say madedia typhoid yade fruit trisukope munase de enya no nko seye ne yade ana enamo yade na etetewo odepua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ne ye beba ba hyew Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mu a Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and Kraipokia say rock it down 0502 450975 and Takrade Kokompe 0249 332624. Gana mai yedi asam de biabo obi benya wa na fi yade amman kama sam ene yade no ti ana amadi alternative health center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and liver ehun atechema o hypertension ana edunya ajijele diabetes ana tetewo wo stroke akon to Memo bibia kwaba edeba zoom focus news so asamna akwantena wonde no areho bebre na me bema mi suda but ene metumi su na mutumi se asamna areho bebre asamno areho bebre She a maman bebre na nkasa ye ninkaye. Maman bebre ye ninkaye. Se woni oba te na oba ejina kumom so ono betena. Na even kra woni ne wonkwala wo de ka hwankwala na nketenkete nanim. Se uye obi a woni je wo ma ho ana wo do wo ma ho. Ebe din se betumi aye boni bi de tia ma me nkwala no krade omani hu sa wo yo bi a wo do yere
edo ma ebe din se wan kasa obeye oyere bone man kwara no kwade omoni be hu ebia na won pa oyere no but because of nkwala ni ntino always bia oya ade a ebe kata nkwala no eni sine be ya omumu se papa ti sei papa ti sei hwe ade a papa no ebia ode ye maame no minim die ete minim the side of the story minim die ewo lemom from me point of view no de me hu ni se maame kwa na enya anka papa no de on try as much as possible obetumi man kola no enya no hodo so maame no ne wo problem on try as much as possible say obetumi ama maame no anase mofra no enya no hodo onto so Auntie Naa be friend na papa no be cheche ne dem ne ntumi but isi anu kwa ye friend na on fai be se hu se eye boapayo anese nyi boapayo and situation na won na mu sisi ano otumi se na akoma no maame no se bebre de we na akoma na du no se bebre ohia mo ankasa ohia ayar san ten because the way o si pene ne the o si home no anodin and say be man no bia onya we so ya we pan say ne yiri was sa situation mu a edin ampao say be man ya we say ne yiri was sa situation we mu a edin because of the end form here oba na ona nete no from oba ne de all can no me de ne kan na me kan wasem me jeje asem no me nya Auntie Naa na nim how obesi aka na asem sefa ntimi jeje asem no ne mom from de oba ne kan no che se oyo oba bi obo no modern ne dan kra no ne kotena mu che se ema ne bi wo ho ne se omudu sa age na 30, 35, 32, 33, 34 up to 40 na no money abre. And man true sana no money abre. Sometimes no so many be also so omo say some man pay awale nti o mewalo. And you see no mu de ewurawura nsole. We ya no wewura so dem sisi ya. Oh, me ya so mesi na meti he ya na betena na me pese me ba asoro wa ha. Oh, me ye adwuma me contractor. Me de ya me kokwan so na ade. Praise him. Na omo jijin so bo se man no mo wa asoro dem mo na omo age na ko nenim no. Na ma start ehun se ene papa we de certificate ya ene wo kwa ba ene yen hwe se onwale ya na obi e pekwan aye den enye chance akoshe ho. Saa na mba no binum omo age ni du a ha dwen sifa obi wa kwa na onwo e afense saa 35 no obewo enti saa 35 no obewo no ensem bebre na bekoso enti edu saa stage na no maso ahyishi en saa de no so omo tare di omo edu saa stage na omo ye dwuma nsem ni bidia no bia enfiu ba wa obo ho modern wo bebi da na oye dwuma kɔ na oba na dia na obi so firi nkyɛn ɔyɛ no sesa bonse na wo bewura omu na oba condemn mmemme no binum saa na ɔmote me nka we na asɛm no but from me di ehu ɛne ho asana me ka mmemme no binum saa na ɔmote ɔbatumi ɔbɛstedi ɔba na wo sɛ ɔba ekita nkwala ɔfa akɔ na ɔba ntino na ese na ɔde no wabulu na so abɛhye ne ya na ogya hɔkɔ so ɔba na enyo sebema na enyo me de mintumi nkyerɛ but de me midi maso etie no ene yesu ho ade de efa na ara ho ebi ni saa lady ba ko no so a ni kunu de ni fisiri me bepie mo ha no na ode wato machine ama no se onko sua adwuma na afedi obedu stage bi no ose onpe be ma no bi and most of times in the blame ka say siremfo mema pensa ebinum bro ebinum pensa ebinum yesi enye saa na ti o ebinum tribe na nkasa na omukrom no ade a pito ni saa we na de bi wonte omba ha na omunye no wura na ena mo de nsan de asoso
ene bi mu so ba ene nche so mo no nsa kra eso bi ayasantefo sa bi mu bi tie ebi mpensa fantefo ebi pensa but se wudu kuna ba na unim so onom nsa na ode we free silem ode we bedu krom ha na wo so wudu na bedu krom antin wo gya de chi dia in fact na ara ho bebre ara ho bebre pa ya na wo tie be ma na oso do ne yere nti due na wabɔ ne nyina kire se opese ne yere ne se de back to the side oso do ne yere nti utie dua bɔ na wabɔ ne nyina kire se opese ne yere no sa ba ne nchen bi na ya so ema ni bebre ne ha dwen na mema ni so bebre ono ni se ono do aba no ntino obehye so ne mebi wo ha ukoye kra omo kwan na de no obeha wadwen sa na koye ntino ye na sometimes ema ni bi wo ha ukofa no na de ne betena krom ana de be mebi wo obefa kra no do betena krom a no ni se ono no de nya bedu krom no kwan de wato we bi ti bon so show ne ya oba ne sa start se osoro no so pe na koye sem bebre se bi na wabodua oba ne so se oba ne ka se onware ne bioma dua bo ne di nachi oba ne so ka se obeware ne biom so so a ene ya na o hye no e na oba ne so apre hu bebia na akoma beko na ne beje hu ana se de bi okọ a na so bedwe no e na opese okọ be ma no so ehunu se oba no eja no a blood na bekrom ha nti no omba na kwan oba ne be ma na hu onim se ono na ode na bae wo de oba na bedu kuma se wie mu bo mu bla el bibrin sao kakra me hu no se ukosire mu a memme bibire wo na ya amamre oba no be ma na walewa na se bia awade ya adoma on se oba na ka se okọ a obekọ ni kunu fie na busua oni oba na busua oni omu ni twaka bi tio oba na busua no oba na ni omu twaka bi se oba na wuzisi a be ma ni fie na ebe da no be ma na busua fie na ombede da oba no be ma na busua na omba ye oba na yi ni na oba na ma ni nyina be ma na dia nti wafo oba na ka ho etina yara omode ne ntwie ne odwan ne aponchi na de yara omode ko wale no eni se wo kwako du siremu na ono awale oba na de na ba no wafo oba na fa nkwala na ka ne ho nyina eni se oba na ekonu ne busua fie a ono so okonu kuruma okwa akoda be ma na fie etina o ka se abla okoda be ma na fie ko didi be ma na fie ni se ko ogbo adwama na enka oba bedu no ko bewu betuno ogbo adwama na techie na be ma na ka se ofo na chi ansa na o start se o yes ade no en sade na mo de ewo sirem no ema ebo mba ne hu mo muntumi nye sade no de ba oba ne ka no ono hu se ogbo ba ko no kwatrae ewo ne kuru mo no amfa cheze bibia anya no na timisi no bibia ni wo anitina wasanya avim ma isi ose oposo ne kunu jan okunu no nzo abodua nka yade a ba se barista me no ma bia kofom ka first na nka oba no kwa ba na nka wewu dada ena oba no ehunu se ise wafo ne kunu echi enti se ne kunu no abodua to so a ana se ne kunu no eye bia ha de se oba no bewu ana se be ma no bewu ena se oba no nim se o san ma be ma no ne de bi mu a wan hwe bewu nti oma ne be ma no ne ena bi ena be ma no so de dua agba to no so ade ba kwa eja pa wo wiase ne se ube so bi nse du bebi no be yiwa ma ya o eja pa se oba pa be so ba mu ana se ube so ba mu aboa no no be yiwa kwa ma e bia bebi o hyempo a wo so no mu de ne kopi bebi o wo kina sisi ano no be yiwa ma no ne ya eja che bebi wo wiase eja che bebi ya wo wiase hwe e ban sa na wo ankasa wo na mo a chese uhu obi a na ni issue ni tise wo de ne kekere bi pe na wakai unso bi no bi ye bi pe na wakai always be no na side ni de di wutrim dem bebre de nkofo kwa brochire na makọ disappoint o mo abanza na o obi kro to me chese bebre na to me di embrace o mo sem etumi ye ne me bia ehun hia because of say ohun ni say papa yen hwe abone so yen hwe ntise ade na edu ni sa na de onje ja no ye be sa ko back to Auntie Naa but advertising ye pese ye din komo ye donations no
ti wo bia for support enua ba no na ma na Auntie Naa de go screen so no obetumi afa na oda support but ye pese enkomo kakra course no yi na ye share ideas islima wale very good slim from ba omo ye honest omo bu omo pa na mom slim for ba betumi asolo no dua so aka che so we ja wo ne de na efiri in Canada utumi hu bema bi pa se oyislim ni sabio na wobedu kumase na okire se mejide ni a ujina utumi se ha sa awonafo ene islimfo emema ne mma no omo nse nipom de ense ebusunya fa enu na jatum se o ne nkwatana omo nse nipom edu utumi se bema bi pa utumi se onu kra no no lie ebi kra na sikasam nye okay ma no ebi kra na adwuma sam nye okay but opa aba fa na di ne chi ne body ne ni pedua odi gira wo no nwa say yes be me ne yiri ne ho fe omo de emane de dabi omo nsenipam dabi nti omunya bedu kuro kese mu na wa mo wani ye di wa anhwe wo yiri ni ye ni wa ma no me bi a o hia bi antu ambo ne pe na saa hu na ewo ni kromo no ewo no mu se okoye bone bi saa na bibi bi saa betuma ya atono ento od be hye ni tirim se bone se beto na dia ene onkoye bone bi afenti ne kuno but ewum abon so atry ba ko ewum anu atry mienu ewum wo afi bon so atinkense afi ka bibi ache na wonti because omuhu ni se saa ma no amodo mu fisle mu ba no se omoba na omo ni aye de omo so a mmema no mo kuma se ni nkran ne ikrokese mu no ebeje ma na boso and it's true I been mo so adwini ni se chese wudu Oyerepa na uye lose kitu ebi no na dwe picture hu se oba na kama na wo nhwe oba na yepe ono no woska ono na Nyankopon ama na sika ono na Nyankopon ama na hofe ono na Nyankopon ama na sisimuden nti oba ya convince Oyere no first in next rim phone man bi wo a okwase ne pa wo aka che ne kunu sisie be kwa ka che ne kunu sisie se asumesi asemepe nipa be fa no tata dabi oba ka che ne kunu no but now na de emema no ba start ato omobo ahihye adwuma no a okunu oba te se wo ono so wa picture hu se oba ne kama o sisi na ebe efe ena emema no slimfo emema ne birum so mbu ma ne ntino odini bedura na odoba na ye slekwen odina ye domat na ho odina tenafie ode duane begu fia ono duane di ono kwakota ntere de ahyoba no ono kwakota mbobode de ahyoba enti so bari nya insanadwuma bi ye mo hyehye nipa foforo onipa ko bi foforo pe na oba na adwene ni tani different no hu se ni kunu na ono ne ba no emoa no so no hu se ni kunu na ode ne ba no emoa no sefim pa but o twino nsem bi ho a eye na wonte ase nkofo ye donations ntire misrel fa also de koso so why na Auntie Naa the donations na oye no enkonanim nkofo ye donations ntino okwa na girl back so see 200 so slimni ba baka so obe pre wikida ene ehu no enti de Auntie Naa kari nyina no eye nsem a chese odwe ho a wonte ase chese ukunu duaba bema no kra ka se na yire ope no otumu ze bema no saa de na esi ni kra no we hu ni mistakes o a onya sa de ni bio but ono aka se on peni kunu ni bio bema no se me do mere oya mere me da so do no but oba no so esi na adwumi po se on peni kunu ni bio
because of say ni kunu bronsa minimo say bi ni kunu ba no be start say no mensa dia but ebinu minim lady bi ni kunu bro pa ensan no minister bi bet oni ni kunu neti na ni kunu no ono mensa the way obesi aye na life na de bia but okofa na yire ni ba no ni yire no fe okofa na yire ni ba no ni yire no fe no bia se afi ewe ofo ni na se na wo abrantie we na wakofa oba we na ba na se nkofo bagino but beginning no mo de man ba e man ni nya hu hwie no se omukro mu de normal mo omo me se omo nsamba me mo nsamba nti normal mo nti odi na yiri bedu ye no na nkofo ka na oba wakofa ni na oba we de obitumi hu na yiri nkra se na wo so de be ma wodi na chini afide no mo keka de ikotena hairdresser wuruma na nkofo ka ukunu ni wan ukunu ni sister na wo so de be ma wakofa ni na wakwa ha na okudidwa wote metia we yo am yeslim ni me kunete ukunu ni wan ani paso me say sorry o na won fe wakofa be ma say afide be opa ne te odin o say na adinti na obia humia na wo hu fe na afina opa na start dwene different enti be ma ne man sika some fonkoto dia ne ndia ana fonkoto dwa odidwa no ano osie bi sa enti wan check se be ma no ma ne hontete o be ma no ko fa ne de be ma no check oba type of oba wo ye ono ni eni say odo wa oba no wa walo no do wote ane de o mon check sa de no but oba no start say o keep ska to oba no ato top baako oba no ato down baako oba no ato jeans baako oba no ato baako kan sa enti oba no start say all dress no hu say yes sanya oyo oba pa ba wan dwene hu say ni kunu so na bia ne ntala tete there time no mu nyina ya one class enti say otumi ma ni kunu so dress yi a ni kunu so no ba fe wan dwene sa adwene na ma ni kunu enti de odwene na ne say sadia ono no wan fe ne de ono so ba start say obo life be fa namfo be fa colleagues wa enchenchen na ono ma nante enti no okọ abonten a na afide omu bi say ukunu won nte ma high down wa ha me tia na afi menimi kunu tiri bi mu we yefrim anya islamfo mankwa emma ne bebre menimi kunu ti no we yefrim afide ubisa na mete ha afide oba na start say oye business no oye no afide na be me we betrenchen echina be me we betrenchen echwe afide ohun se ni kun ni nipa bia chese afide o trans o say wurade yankopon mama me ho kwan ma sa be ma wei ene ma ye bibi afide otumi kan ya ka se se be ma na ye ne duru o hwe a ro keke ena obi aya akra na tu ho so ena obi aya akra tu antina so de o kan so de obeye na ebiru aya akra na tu chese be ma no kra to akra na ni bewu enti de ekoso no Hilziba, when your new father. Yamedia chow, umpe. Ebi chiri hwehwe wonsanka unya bi nso ase me one city kwa me makoda no yewa wiase beni here's about when you new daddy baba na de ne kaki so atam na full say every week be a measure. Every week be a Hilziba measure. I just remember Jody, a Changa. Baba, I'm a mirror. Open so called Befa Mike, Madame for Transit.
tena ho memko haja ba ka gu mic ni mame wo so person ko ka gu mic ni mame haja bra ho ntira me fa cho kakra me woni aja koko sika mo fa Togora ya da say opening for donation to so mame Here's about come and say God bless you to new daddy Becca channel your sound check sikan mu ye ne du o mu bia cha e bi kon so bi mu da obi ebie ne nsam kire me Here's about my delight is in her and I said you know ye be gina so dia ya de Here's about Becca thank you cha daddy oh mami for mic no ma oba no when your daddy what saka channel that's it papa mommy we dey boko Auntie Naa me sha what me ba che na say na me ba si na anope we dey program na we dey say no number fine na me say me fa na me be donation kakra that's it nyami sha o nyami sha pipi for mo hwe me okay we dey me cha ado for mo ye djumo e so foti balkesi ana me fan so so busha market o muton koko anti yakusia me kire mu nyina acho pipi original pipi ba ko pe atonsu kwa no so pipi ba ko pe so for pipi ba ko pe baby a pipi ba ko pe we that say original respect December ni aye hu fi kado faka kere bi mame me ra hu ntifa mami we je kumpala Auntie Naa oya ko ti bechu hwe mami we pa burum original respect me that say only for Mike na Mami Auntie Naa yes papa mo I just so we pacho me di ni ankuma man kwaye mano eye me boss sasa akode ano say me donation ma akore you know look at the 700 Ghana cedis okay yeah the boss as nyami sha no ai man pacho we Tina good afternoon me dem customer me ta Afternoon. Good afternoon. From Nana Boache. Nana me to me who. First born was 6 years. School me bako. Timu hu akola say 6 years. Da papa father we janu. Okay, me ya fantini into mamenka fante. If you say no. My from baby and I can phone about and say ja and take good care of Oba a brain future. Now it's good today. Ni more be a be fear ba small girl 6 years my friend Dandy Lord Bibia or them provide wo fie mo hwe mame mo hwe me mo hwe memba mo hwe munu ebesia na eje nice beautiful baby out today but you know on stage don't take responsibility because me baby boy I have 3 baby girls baby girls na enye bi na like every week be just Gemanoma every week be no baka me list right into school so konsu bibia just call me support it why but ya me ho bibia be kama onye nyameden Auntie Naa mo hwe ni program mu like mu su data me chef me yes ban no me change mo what tech SG mo no me my driver my baha ti menju me bre nyame no hwe nimpa Yami sha na boache yami sha papa pa what ma for yes ba
Okay. Papa so for bobo listener. Oba pa dia me saka eye yenua ba ko Ophelia chirewa o say ono so boa 100 Ghana cedis. Ave osofo wusu. Ai waso obe donate 500. Wase bosumi bia obe donate 100 cedis na odi aboa abofra no wa akra. Na ye din komobi yɛnto yɛn kɔmmɔdeɛ no so eti yɛmi pɛ sɛ mewie wɔ silemfoɔ ɛdeɛ no nti ɛma no bi wɔ hɔ a sometimes ɛbɛyɛ den sɛ wakɔfa no aba na ɔbɛte wase sɛ nyame yɛ n'adom na ɔno nkɔ n'anim a instead of sɛ ɔno bɛnya wo kasa kyerɛ sɛ oh miwura wokɔfa me baeɛ ɔhu sɛ kuro kɛsɛm na maba no then time na ɔkɔfa me no sɛ bio na nkura sɛ wɔ m'ani so but see ya deɛ me kɔ m'anim enti jantade we ya also shantade we tugu yewe bɛbɛ bi wa ka ɔnte asɛm but it depend the way obesi aka asɛm na esi afa wo kana yi a ne pan bɛte asɛm wo deɛ sɛ wan kasa ɔno ankɔ tontale mpo na wa tontale de hyɛ wo kunu a bɛte wase ensano mo no o kyiri ne sɛ oh menua me kunu ɛyɛ na ensana fa me so a na me fe yana mitima me headache ti me siro wo de ensa no ka beye mpo a wo de wo pia bonta betu no but wo ba de a eni kwasa mitim pampan wonim ono aso pewa obehu a wo besi akate ne ma so but a man bebre ho a wonya de ne ba na ohu fan boy bi ono no onim hu left and right onim hu maachi kwan a wo fa so foro ka beduru ano madam bi no kana zemi o say okofa na yere de ne ba akro kesiem klasini tu enye se bia medisi man so bofu man me ma bet na majority ni gina man no okofa na yere de ne bedu kuma se won ne bedu kuma se o mo kono mo ba afide ono na danfo echi ne yiri ne fini nsem ono na danfo donations ne ekoso no nti next topic ne ba na me de aba ono na danfo no oji ne yiri ne fini nsem ana okaye no madam fo yi de oye de mentiase no no na danfo no twa so no ka che na yene se man ne na danfo no na nti biom na danfo no onye asem oba no bi na no ka kire be ma no ne se ai wadanfo so de business na me na yaka wona wono wadanfo ayaka me mintumi ni wadanfo nyaka nti there's no way abetuma ka sa asem na che me masa fa ho na brante se me na me de madanfo konya odo wonam so no me ni nje ho nti me hu se woni ne nam biom cause madanfo no wan wi me ni benya problem me ne na nti biom ase debi wo wadanfo a opa akokokasi nanim se me ne me na nti biom na yene ko ka che na danfo no se wo kunu me kunu si na danfo no ma se wo wajimi ana se bio wo me no yere ekasa na ma yedai fasia na danfo no kasa fina kumom ti se de I say na danfo no asem o kan no o ye wrong se o kasa asem no afiri oba ne se se sa na be dia ene men tena won chan bi metu afiri ha ne mama ne se he me ne bema kasa na obuafu me ne bema kasa na obuafu na de bia na mayese itino se sa na obeka dia ene me so de obeka bia back case me feel what I say deku amonya wa hoto wa opese massage ye miamia onya wa hoto wa Ghana mai je dia sam de bia bo obi benya wa na fi yade amama kama sam ene yade eno ti ana amadi alternative health center yati abramo awar form pe awo say your kidney and our liver lady ni bufu ye no no ka kire ni kun ni say o koru kurum on ne ntine bi cause be man say o man kwan ma get into free baby hotel no ana say o koru kurum no so wo koru kurum dia ene mia na mekofa obae na me fa nkohye webusuafo nsa na odige itike mu a kono ko ba ma na ese me pa chu mo de hye na mefa na me de ne ko krokesi mu no me ne na akotena ye bobla ya tena krokesi mu 10 years ye tie bebia ye bo ye bla ye mfo bia ho afi no me bi o ye no me ne nje ho on fan na mfo wo from me amadamfo kwan on madamfo di agor no me ne nje ho ma ka che me yiri si da adentira me stop no madam fun on ti ase
mama kan me yire no buafu me yire bufu ya oso no mintina biom no di kan no kro se okorente dan okromo no otu afi me nche na me se da bi me ntia se because me no wo na ebetena ebusafo ni me se wo misem ti me ntia se mo girl ne se sadia me fa ne mbre ebusua no ontene no kromo no ndwen no nti mpocha me de mo ada de ablemu ebusafo bi se oba na wo na oka sa se mo se an wo na oka sa se an okay adentia o se an be ma na do wo de me akọ na kurukosem so de ye fa nanfo ekina nko na bibi etumi a wonyo bia nka na ofa sienti me na o se wukunu se agonu bi wa woni nanfo no bidi a na ne nje ho enti kanu na twa so o se onu so de ontumi sisi mi enti the best is nko kurukosem obi ma ba me kura se so no de me ba ti ma ko me kura se na be me ja oba yo o ha ni na enu ani nansa ye wan se oba na anim santan ewre na be ma ne tim ho na ewre no amu na gen be rent apartment ho se na oni be ma foforo akeka da no be ma foforo na chere se bra oba ma rent dan ma chere se gen na be kama wo ya samo na wo be rent dan wa ewre ho na mutie o be ma ne hu no se wasan ba wo be dan wa be se do ko na wo be dan wa na ba ne ka chere se first na wo na de me ba yo sisi adem so menye miska na aba entum mashep kuma so nyo bia nkotin ni za o sa na obeka kire me enti woni mejai akwa san ba betin area metimu oh ya me kire no ba na so no bo no kla na oti area wana the boyfriend ba no ba pakeka be ma ehu ya be ma nso hu no so ntumi ntu afri area ho na den didi ni adwem sa ono nsa ma ne tata time be ma na ewu na be ma ofon ya ma hu na I say the ace a chino because ohun oba na opeso gi na adwem free so o kai de bie na oba ni bie si tie the way no si kono oba no na the way no ma si so ma na ohun the way oba ni si tie na o se ja oba no mu mo bia be fa na fala no ban si ye hi won so den time kwa no ban kala nto so ne poku e mo bo ye ne skin nto so ma chese ni tear style o mo ye ne si oba na ye kama mo hu onu no be ma no hu oba no po hu ni se oba we de na high class ne de mi duru ho o teze on duru ho na fi de be medin sa I say emfan ho ohun be me bia no achirem ohun na damfo bia no achirem ene fan sa kofa oyereba na oyere yeusia ene fan sa kofa oyereba sa den sa na fi o start sen or no mansa afi otumi no mansa no dagatem all just because of oba opa mpacho yifru so na betumi break me no because of obanti na ojafo waya kwa wensani and onomunsa tonsem tintan odi wufri wo ma wo example bi so wo mankesim papa bi no ne yire ne ma na ti kama ona ne yire ne ma na ti o kama omo sha ase from day one omo na mo pomo break kran be man ne yene oh I said there bibia nsi omuntem da omo ko omo ba fe keke na be man no oni adwumaye na kama de me kama ma so de a kire be ye nua ba silemni na sam nti na makofo we ni na de aba yesua de pa be man no oni adwumaye de be man ni adwumaye no na okofa saa obare to no so saa time so na oba no ton saa kokoti bi na ye na mudugu bottle mu ne pan no ka ho no yes tina be man why no to say bookman bi enya bi no nanam as na adwuma hye da nso eni na oba no eton kokoti opono modern no ko hu be man no to ko hu be man no no ne be man no de akotenai ne dem kakra ka mu minu tititi saa ena be oba no wato plot da odada nka cha be man say oh asumesi se de wutia wo ye be ma de ma me page mama na ye mbobo sika no ye fe bi nya ye flo ni ye fe bi so
fancy a dan ya kokwa me plot ya makoto incidents so ni na entra so na baba say oh why not oba pa yankopon shiro na oba na nkasa di enim ekopa electrical shop bi de ma sa electrical shop no wo sa area na oba na tonton na de nto nim sa nkofo no wo e na okokan kire o mo say o mo page mama ne kunu na mo page mama be ma no nti sa electrical shop no kofo wuro ono no twitwa wires no na shop kasi o twitwa wires no ton we nti nkofo wura oba na ya boridi me hwa so mesi na bla yesi me meta de ho na I say ni din no nkofo oye friendly so se ho no start say o make friends with a man wakonanim na hwa efe ye bonidi obi abawa na bla twamede na mame na so mesi twamede na mame na so mesi twamede na mame na ye bonidi eho ono no so konya oba bia oba ne bawa ono akita ne ka o sini fie na ade omuna wawale o se o mi wale ohun se oba no kama oda na on kem o se o mi wale na ono oba foforo no so ko hye ho nti tu fie na yire ni fie ho na edan na ono na yire na atena mu no o tu fie ho then times no ma sha se esi edan na plot ne so dan no edu baby no edu se omu si ewie na se ka omukoto task na de na mu wie na mu komu no na otwa boy na okotena oba foforo no so aba foforo no okotena no so no edu na pa na oba na dwum edu na pa na oba na dwum entina na yire nankasa no de omo ebusuanfo no nya we anwo no mu ye adwuma no nya we se ni kunu sei na nsuban tio na omo nya awe sei na ni kunu nsuban etie etino oba ne ba na de no ko na oba ne be ma no so koda baby foforo na oba on the fie obiem cause wenya baby a jacuzzi ni ade wo enti on mada na yere ni single room na on nkola mienu osade ne dam no on ma badam biem ana okoda abonti nti okoda abonti one day na na yede no ase ade na me no apa ne se oni be manager je du ne de otwene mu tan oni be manager nti ese nso tap on chene ese oje o ana onya board ba bontin be ka kire edwuma no we ne se mi kunu no ta me ne te no oni mi ntini ye na osise we tukura free me fie akotena oba so we tu efri me fie akotena oba so etinisi an edwuma a se bibie esi a bamcho ma ohro mensa menimu ni asembia ka mo amone ne so issue nti da ne kunu ba edwuma mo no ana mu besa ne se na me pacho wo yele asembe na esi ofo so me yele bi ne yeku o se wo yele be complain se efie ho na obi o se obo afa se na mo se sade ya ye memiti wo ne wo yele ama se dabi obi awale samso de lebi o se dabi on to so wo na wo yele baba de bebi samo no embedwuma biom dem na koya na kokko chechirim che oba na ono ne teno so edwuma no me peni no se na edwuma na nya wo de o se dabi me ne me boss bi na ye edwuma yin na po ye boys ye workers ye boss no kwa wa bro chire na mo na mo te na mo din se hunu sa na no se nti me ba ye bo din na wuro na meta different edwuma na nya wo de o se dabi wa na oba foforo so na be bui by beginning there one can't change na be mebu dabi na be me ebui ti na be mebu ye no then time so na oni oba na jai be ko be 1 year mo ba na toa wa ye kakankra ko je ko complete dan na wi mo no kwala na ko tena ho no be me na toa ko tena ba foforo so eni oba foforo na tinifi oba wo ka wo na bibia but oba nso nim se bia be ma no wi obi a shop ne ne dia na ode ntuma ko bode dia no se ana oni kapre nti afidie oba no fa no ma afi bo be ma no nko edwuma da no tifie kakra na won account mu na afidie na oba na wakofa no foforo no ai se be ma na be bed nda no so afi wa start se o show some sudan bi e de kire be ma no ehwo na be ma na adwin ba no so no se te sade a me ne me yere wo ho me ne wo ma
and this idea I didn't mean some comedy on Copancho and the so you made it. According to the me, I like here. Oko says we are in Catin time. Oko no, a severe in Catin time. There's nowhere wabano, Messanjo. What is it? There's nowhere wabano, Messanjo, no cranium coupon cray, Abana Genevieve. I feel Bamano was never within square zero. Bemano, and no one in life now. I have a sa. But the Cobana or no Bafano, or banning you be a wissicao, when you be a washadasso, when you be a war a Japadiac second, but or upon home more dear and come one casamo farm way and come with me an antiaco. But one fun is hap. Until memory be or no on Genesis said you or Bana Macofano or whom in Mobo and now the situation or many mono or so me would be denial. And I say, Obana Macofano, and maybe you are or no one or sacrifice a mammy into a semi to me a shaman one dynamic supporting a genesi be a mono or banner chia a semi tenano or banner cofoma a semi pijano or banner dressing ya. Oh, happy. There be a young come as say, so or 4 bar, no one's or banner or class into no cofano. So cool in the moon was ra, so by no moon so pigeon nothing do it. And Kakaza made a dear on dressy made on dinner when he made or any basa there be. Yana sometimes side and the air ya probably. Oh, 80 Sana ama issue with the cousin. And I go back to Accra on a zen. Say Accra we on. Osa, bet I summon infinity muda. Sa small get no. Infinity me kai me mame me kan se mi che me mame me swani me mame ko we free but me kai me last na me catch mame say o ka se me kasa se me di kire o and this day we no em free akwanti mu da na papa o ma abofra sugu so sei a abofra se bi o ka che se onkoto jemu a obetuma kotom o ga se wo me na de ni o mfa ho. Okay, so on run one nama on fa opa se bi obibi da o na enye no so oni emfa akolo oni mhwe na wo a wonim bone wonim papa wo twa ne so ka na hwa na bedi na asema ma no mebi se o sa abofra hwa na bedi na asema ma no enya me ha awlade yesu abofra no oni mhwe o tio abofra de o di abofra he koda ukwa kakai bechi wati asijo ono na adwene nchen se ne papa obiti na adwen o je wo ka hye no ano no agya tum nti wo papa no utumi ka kire abofra ne se kokoda uko school ani obi di aduane undi obi aduane udi na aduane obomo kakai nti wendi bi unya kan papa so mama kakai ni be ne den ondi da be ne den ondi da Sabu freeway Sabu fret say na would need diagra officer ho beto ohun to ohun to me to da aside side any kura no mofra ye nyankopon ani mofra omo ye nyankopon ani nti undi abofra bone sa na ho fa ho dida. And yaman batan be bre batan be bre nkola gunsu di obedi di obenum di obehye di chese yama me no abra enna na sisi na mema na bebre ya adwun asasa kakra he say yeah responsible say yehwe ma first ye ni bi no de say hun ke cancer mu say hun sa ye de pressure ke cancer hun sa na ekwe baby akwa no wa unim say woni bi o say akwa no be ka no na wo di dinner tem fa kwa sam so o ma me si no aka na bo friend bi na kuma wona ma na nsia na sisi ano ya adwun asesa kakra aso kra no mema no bebre obi wo kra wo omo wo sika so omo muwa moyere mu what is it omo muwa omoyere mu da oh nti ade bi wo a yeah na sometimes a hard dream
haju mebre chese ye ma me fo na bra chese ade bi obi bia nsi aga ade bi mutumu se batan bi tumi brem kola be 4 5 no mu gun so na be man ne nam hwe wo de obe ko but kan u se kira sem ko de obe ko aba ne de obenya bi sika de obenya but kan u se punishment na wa abofra no there is no way obe fa ho adida abofra no no mi nyansa de obe ne bia on fa ho on check hwe abofra oh eya me nyesa eya me nyesa da na wo yesa na wan kasa wa mena na obama ho no papa nhwe dia o papa de enya hwe na papa de eso hwe dia na enya hwe na papa se na papa se sa mesramo nye mema no ne de bibiri ya adwene ne se wo hwe oyire na wo hwe ne yi a mfoso bie ni mma wo hwe o ma na wo hwe o mu yi a mfoso bie ni mma nko se nkola no e de beko omo ebusuam omo de beko mma me ebusuam ti sa adwene na de tirimu a me de na mo a me yenhwe yama no ntika wa abofra sei onim ni papa mpodin o no wakasa onkosko me se abofra ne mfini tirim da ketekete de onkai keto na kan no de onkai emse maame no so onyi ni nti wan wontem nti ne mani na susa nka at least kasa age ne de nka ne bakura pani kura wa ss kura nka nye bone nso wan wontem wan wontem ana dise yale akobone ne ya o omu age ne bruso a na pressure ba oba ni mse ni age ne nti no wakope be mo asoro dem ena be ma nzuzu ko hia no wasole ena asole no mo wale ena asole aso no mo ye bibia mo tim kama ena asole wa aso no be ma na de ahyineni nti obi se nya bi mo asole mo atena okokwa ne nje obi bi se na ukunu wa ma asole obaka sen na ukunu wa hin obaka sen na mi hu ukunu acho obaka untumi cheche wasem ti the best way so jai because e bi kwa that time na mo wale no kwa spelele bi no mo twu street ne life bi o mo bo no afebu aka ne sim yebu aka ne sim na sometimes me dream me te me to me di show mutim say oba we me play the kid oba ni your feel oba ni your feel just say ona mona be man dey shine tim say me pese me ko so oba ehwe me pese me ko dada ni jiri sika me pese me ko edi say me pese me ko edi say adwene ente tirim ni nye she obi wo takrade okodi takrade be 2 months obe wale wo okwa be 1 month obe wale wo okwa be 1 month obe wale nti ne mpunafo be de ho e wo kuru biem ne mpunafo omodoso kuru biem saa mpunafo na omodoso kuru biem no okobia so ni obi ahu 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 afi pressure start say oba nkola ni nyina onfi obia ti nkola be say 10 so 20 no be life every day be life pasa abufo ne nem ne baby o nkoko betumi akọ breast keni bi betumi akọ blood defo bi betumi akọ blood obi o se bi ni se mu bi na wo ba ma akra na babrew obrew wi a na firi wo se menhwe no ma akra ne life na basa na abufra ketekete o ni nyansa bi a na wo ha no na wo fiza ho beto wo hu nto da wo hu entumi nto da wo ye den obeti so aba wo ye den punishment ubenya so bebre e decide na show mutrim say me ba de me mehwe no na mehwe no maame na ni obia na ohwe ne ba ma ne ba no onhwe ne da eye wo suban yo ene ne ma obaye no ene me ma wo no wo hu say oba no ntumi hwe but at least wo de abofo na be wi ase penida achima no ma abofo na bebre enfa nche otumi so behwe no maame wo pese wo oba ma oba behwe na wa wo ntumi mo obla ana wenyini na we do 50 years 60 years after say obebe chop money di wo yiro oba ana say obebe si fiama obato ka ma debi aye hand to mouth me ba send him 1 cedi me ba send him 2 cedis me ba send him 3 cedis na oba je free oba o mfa oba si kan kwa yahwe oba so de kohwe de yele nti bo foundation ma oba no
na oba nso amba bre wo wiase na wonni wa wa makase me papa ntumi ambo yan ablabom nti me life aye basa debi so me life aye den akwa basa debi but papa no be shin ntimi me sika de me fa nkofia me ba na me ba de me ntumi hwa no na papa tumi yi nani na o cha na magu efie ma ne man na basasa eyo pa radin kaya ho radi adoma echina so ye besa to so antena ho ena nkomoni ni ya share ideas misro first time o hwe mini a nkomoni bebre na baba subscribe to YouTube channel na mami why subscribe your YouTube channel na mami Jahbless multimedia and your zoom and focus news on social media zoom and focus news no nsemi e cost be on social media na de bremo and Jahbless multimedia no see ya production is ya to me e ho adwuma na de bremo mesro ya share ideas ye sunsun ade ya de obi abla botu ye hofo nti ha de ye bisua de pa e bisua na mami bele awo ya blabom na ye tumi de bi etu ye hofo share video no ma fofo so ntumi na fa comment mbla Dennis Dennis Kankambuedu I say God help mother I say ombano what the comment about so met me akan e dey amount maybe be etumi kan aha ana ye beba okwan say ye mfam o depua anagono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye nea ye beba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so ono mu a Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and Kraipokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624.